ariko Emma nta n'isoni ushobora kwisesa ko ubuye ungana gutyo ukaburuwe n'ibyanywa byose bigashikirwa bikanywa uwo mugabo buzima w'ubwanwa gutyo ushobora kunywa n'ubwanwa bugashikirwa nta soni ndagufashe basi ndagufashe upfumu nk'ubunywa ndagufashe ubunywa nta soni kumenda nakuhagira oga urashaka kwisuka kubuye oga uraga tagize wawe nibuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe nanjye zobaruhura ariko gamana uzokiza ryari guceceka gafata uri alfa uri omega itanguriro n'iherezo Mana napfuye Uhoraho umugusenga kwanje Mana Pope, ndakubwira ikintu mbonye ubunyene. Mbonye amakuru ya director Lion Cole uramuzi. Kandi wo muri Amerika n'amata muri South Africa. Oya, muri Amerika. Muri Amerika. Akora ibintu bikomeye cyane. Aradirectinga movies zikomeye cyane ndiko ndara muri YouTube. Kandi uwo muntu ndamwemera cyane. Uwe muntu arakomeye. Wa umva gusa iryo dina giwe numva ko ridasanzwe. So, ndakubwira ikintu gukurira mu gisagara ni byiza ariko kutabona aho so wawe yavuka ikibazo erega baso batu benshi bavukiye ruguru urumva bavukiye ruguru naho twe twakuriye mu ngamo muji turavye natwe gaho twavuye basogokuru babo bandi birimani uko rero ndafise umubabaro kutabona iyo papa yavukiye mahoro bene da turashima weho buke murambabarira nagira ndabasabe mumfashe ivyo kurya kuko wahindutse ndi kuri pame reka kandi turi kuri UNICEF iyi ni UNICEF tubwe tukarira wagatwika umva wa mumiwe ndakubwira ikintu kimwe UNICEF ubwire yumve kugira natwe turonye n'amahera yo gufungura basi biraheze ni mumbabarire ndagiye umuka urabe ingene isi imeze umuka urabe ingene isi abantu ingene dutembya n'inzara wewe ndagusaba imbabarire sinzosubira mbabarire ndeka ngende kareke kagende muta basi byaheze n'amahera yo kurya nayo dufite byaheze ni mumbabarire uzuzurara barahusabamo sivyo yo reka bakugorere bakukingirira inkuba amahera yo kurya mu buzima ndabura urazi umubabaro mfite wewe wa mungu
ati ndashonje sha mukuba mutayaona ubuzima buragoye ubuzima bwo buradukina tube tukibura niyo twobufata Petit ariko icyo ndagakundira karasenga reka uyu arasenga utudemoni duto tugahura n'ingorane uyu terrible ndatangaye kubona ko aragenda nk'uku mana yanjye uyu numvise umukuru wiwe n'ujya mugabo afise ubwanwa ha Usama Steven reka n'ujya mutipe ubuzima buragoye hanyuma akadayitinga ibiki uyu muntu ntegereza kumukurikira egerageza kugira menye ubumenyi bwiwe gerageza uburabe urazi filime akora reka twigire kwanza urazi ikintu ndiko ndasoma sheri ndiko ndasoma ikintu gitangaje ni ukuvuga ngo umuntu umwe wo mu Bushinwa ukuntu yagwaye ari umwe ingwara coronavirus ayanduza Ubushinwa bwose mu munsi umwe ayanduza n'ibihugu 15 niyo mpamvu nangaye ni ukuvuga ngo ni ikintu kitumvikana gitangaje ingwara abantu ibihugu umuntu umwe ingwara yagiye kumara abantu ibyo ubiravye ukibona yuko ingwara y'akantu katumvikana nibyo ndiko ndasoma ni atari namahoro namahoro urambabarira abakiriye mu kiganiro vuga ndakumva Grand naravye ku meza sinabonye indya numva nshonje uvuze nari mvuze naravye ku meza sinabonye indya numva nshonje wowe bazinya nkande urasoma ngawe uraza agaciro ko gusoma wo ufise amaboko nta munsi numwe uvuga duti Grand Frère ni bido ngende kuvoma Grand Frère nshaka gukora ibi ushaka kurya kuwa mbere uje kuwa kabiri uje urasoma wewe iwe siri kurundura none Grand Frère ni mubona ko mfise ubumuga bw'amaso ariko wowe namanda kubaza uko amaso yawe atanabona hafi atanico ubona niko n'ubwenge bwawe wowe mugabo umuzima w'ibyanwa yakinya uruyoya wakumuhura amaso ariko ukagira n'ubwenge byose wowe warabizi sana umugambi bwo kwishaka Grand Frère shaka gukora shaka kwimbi wese ariko umenye ko uri kurajya uzuziwe uzoyimbisha wewe ni umva wewe Grand Frère shaka kujya Grand Frère shaka ibi uraza kamaro ko kujya wewe urakora ureke rusuma tukurere nubona nugira ibiki tugume tukurira gusa ujya zana umugore akwiteho cyane nyine mumbwira ko mwankwe muri babiri uzaze ndabamenye kwa mbere kujya kwa kabiri kujya wewe nyingira kujya nta kindi kintu nta mugamba afise na projet na gukora ashaka kujya ariko Joy ubuzima bwo kwicara ngaha twize amashuri tukayamara hanyuma bikatunanira kurondera akazi umva gute umutipe woga we ni kujya gusa none general buji ivyo nukura none kure n'ivyo ufungura kweli yifungurire cyane umva ndababwire ariyo igihugu iriko yadukorera bivanye no kuntu twebwe abajene dutegereza gukora koperative sangwe ni kuvuga koperative sangwe ni kuvuga igihugu catoye ntatu imisore twize kugira tujemo muri koperative tubandanye ubuzima bwacu
ariko kuguma umuntu yicara mu marigara kuva mu gatondo gushika ku mugoroba atakazi izo bisuma haki ya muntu uravuga niki kuraba ivyo tuzokora kubera turabika ubuzima bwacu tuzobandanya kuko mwe turagowe none ngire gute akazi karabuze tuko sikiyede basi icyo wenda gukundira nuko kwishuri wari umuntu ucyubwenge ariko ujya mbumbumbu wowe wari mbumbumbu nukuri uzi yuko niwe wamwereka rero ubu buzima bwo kwicara ngaha Emmanuel ugiye he wowe waharenze ukeneye iki isukari yangaye zanashanda kuwezi yani wowe uragenda kandi uri ngaha ima y'amajana 5 indira kuzani nuzi ko ubuzima bugenda buhinduka amajwi akagenda ahinduka yagize igihe kirekire arwaye Manuel akiri naye jeje inshuti yanjye Imana ikuhumeza girira ugende neza nshuti murakoze urasubiza ariko oya ndiko ndarondera chanje man sawa sawa ibiki umva ugende ndaza kuwa umwe ayiwe ibijumba Nani kwa marira
yo urukundo sinari nzi ko nawe wangu ebita sinari nzi ko onyehera Vernick ya sukari nayizanye ku isukari baguha ari nyinshi none ni wari wambye y'amajana 5 ni y'amajana 5 nyine ariko ni nyinshi iramenekanye yo igu yacu ni isukari ya chenye cyangwa sikuzi ni isukari hewe oya kora ko nawe wumvirize nawe wowe uri impumyi amaboko yawe arashobora gukora kumva ibyo baguhaye bashobora guhereza umusenyi yo gaso yangurishirije imishenyi yo gaso ngare ibi biboko byawe byari kugira ngo bikore oya nukura amafaranga yanje ndatereye ubusa tugenda unyereke kigongo bukewe urashaka gufata mu mafaranga kaba kabishije ngiye kaba kabisha igikoni kaba tugende unyereke nisona ariko ushobora gukora ibintu by'ibintu iburizi mu rubuga ni sawa urakomeye ndakubona sheri karibu ni sawa urikura mese yego bise nawe amahoro mbe Emmanuel ko ntamubona namuronde yari yaho sinamubona yari he cyaki gumuke cyawe ntuzicyo kiri barajyana bamwibagiye sawa urashobora kwisobanurira wisobeko ndakugaburira ibintu byose ndaguwe kugira ngo wisobeko wewe umwana ndakugaburira wewe umwana nitarobe reka nakwenda Bora sindakukerenga sishakurera umuntu yisoba please ndagusabye soka ubiriza sindagushaka ngaha nuzugaruke sindakuzi nanje nuzumenye ndakugaburiye ndaguye byose ariko wisobeko bora bisubwenge wewe sohoka ngoni yawe sorry wona umugabo nkawe we wisobeko ube amisarobero Bantu b'Imana mureke tuvuge ibya Yesu Kristo. Haleluya. Mureke tuvuge ibya Yesu Kristo. Uwo Yesu tuvuga sujya Yesu musanzwe muzi. Yesu tuvuga arakomeye cyane kandi arahambaye cyane. Haleluya. Nagomba ndababwira ibya Yesu. Abantu batarihana, abantu bataramenya Imana icyari cyo.
Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Haleluya. Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo abantu b'Imana. Nimuze kuri Yesu murongo agakiza. Nimuze kuri Yesu murongo ubuzima budashira. Haleluya. Muntu w'Imana. Abantu b'abadandaza bari hano bagomba bazirika iminzani. Haleluya. Wa muntu uzirika iminzani iga kuri Yesu agukize. Kuko muri Yesu niyo hari ubuzima budashira. Haleluya. Wa mutari muguma mugenda nimuze kuri Yesu. Haleluya. Mudafize Yesu ubuzima bw'iwanyu nanagiwe muzovamwo. Haleluya. Nimuze kuri Yesu bantu b'Imana. Haleluya. Haleluya. Muntu w'Imana. Wa muntu nyumva uri hano. Wa muntu nyumva uri hano. Uriko nyumva kanyirengagiza ariko mena yuko no mwijuru Imana izo kwirengagiza nayo nyene. Niba jya mwijuru ntuvuga ati Pastor David nigeze ambwira. Jenza bavuga ati narambwiye ngo ntiyanyumvirije. Haleluya. Zavuga ati yarambwiye ngo ntiyanyumvirije. Haleluya. Yesu Kristo niwe nyari cyubahiro. Haleluya. Nimuze kuri Yesu. Amen. Una musinda nabwira muze kuri Yesu ngo mumengo ndumusazi. Sindi umusazi. Jansarira muri Yesu. Sarira muri Kristo. Haleluya. Sarira muri Kristo. Amen. Sarira muri Kristo. Muntu w'Imana ingo kuri Yesu baguhezagire. Ingo kuri Yesu agububasha. Ugura imoto cyangwa ugura imodoka. Haleluya. Ubutunzi buri muri Yesu, ubutunzi nyakuri. Imokere ubutunzi nyakuri ngo muri Yesu Kristo. Amen. Umwakira ngwa muri mukiza wawe. Uzoringa cyose cyose mu buzima ushaka cyose kene uzofiro. Haleluya. Amen. Muntu w'Imana uri hano. Kugituguma turizwa n'indwara z'umubiri. Kugiturizwa n'indwara z'umubiri. Tukibagira indwara z'umutima. Bantu muri hano. Kugimurizwa n'indwara z'umubiri mukibagira indwara z'umutima. Umutima nicyo kintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Haleluya. Inga muri Yesu ashinga imizi muri wowe. Inga muri Yesu ashinga imizi mu mutima wawe. Haleluya. Inga muri Yesu. Amen. 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 Wali mpumyi yote, unkura mno kura. Awu abuze kudaka, kufa. Oh. 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 We muntu uri hano numanya yuko Imana igukeneye kuza mu bugingo bwayo. Niwakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Haleluya. Niwakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Koma sava. Niwakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Amen. Haleluya. Imana irabakunda cyane. Ndabona abantu b'Imana ndabona muberewe cyane. Kandi Imana irabakunda cyane. Mugabo umuntu utarakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Uragowe cyane. Haleluya. Umuntu utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe uragoye cyane. Haleluya. Ndazi umwanda wabwira mugabo ni mu nyumva. Haleluya. Dusome Bibiliya gatoya turabe ijambo ry'Imana ko ritubwira muri Matayo 3 ku murongo wa 2 avuga ati nimwihane ubwandu bwa mujuru buri hafi. Haleluya. None muntu w'Imana uno munsi izo mwe muhumeka hamwe zocika wojahe. Amen. Woja utarihana wojahe muntu w'Imana izo mwe muhumeka hamwe zocika uno munsi utarihana wojahe. Niwiyumvire ubaze umutima wawe ubaze ubugingo bwawe woja. Haleluya. Ati nimwihane
muntu w'Imana wowe utaksiwe niba utarihana inga kuri Yesu aguha amahoro ejo uzoronka imoto uzoronka n'imodoka byose biva ku Mana ubutunzi nyakuri buri ku Mana amen ubutunzi nyakuri buva kuri Yesu Kristo yatubambiye ku musaraba haleluya amen ndigambira wowe navuga ngo jabangonga je ndi umupastori navuga ngo no muzi ndafise anoja kandi Imana wanyakira amen nta kibazo Imana irambona haleluya abo nawe ndagomagarize nawe uze ku Mana haleluya uze wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe haleluya amen amen bana w'Imana ngoma mvuga nibandanyiriza nigira mugabo ibi mvuga ndazi hazogera igihe uvyumvira uvuga ati yarambwiye amen hazogera uvuga ati yarambwiye amen hazogera uvuga ati yarambwiye ati Pastor David yarigeze kumbwira ijambo ndajyanka ndarihusha ngo nivyo wanje ngo nivyo mushake bw'iwanje bana w'Imana kundi Imana nuza kuri Yesu Kristo akwakire mu bandi bana urongo ubugingo budashira byo byete biguma bikurega Imana izo kubabarira byo byete bikurega Imana izo kubabarira amen uko ni nyene imbabazi haleluya haleluya amen ninde yari kwemera kumugira mu gishingo Yesu abonye abansi baje kumutora tisiba abari jewe ngenda muri Afrika ntawari kwemera kumugira mu gishingo Yesu abonye abansi baje kumutora tisiba abari jewe ngenda muri Afrika ntawari kwemera kumugira mu gishingo Yesu abonye abansi baje kumutora tisiba abari jewe ngenda muri Amerika ntawari kwemera kumugira mu gishingo Yesu amen amen haleluya uvuye kwishuri sawa 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 muri Amerika ntawari kwemera kumugira mu gishingo Yesu abonye abansi baje kumutora tisiba abari jewe ngenda mubwire n'umuntu mubi aguma yosha nabi abana b'Imana satani umuntu mubi aguma yosha nabi abana b'Imana Emma ni Pastor David Emma Pastor kuri hano kuri ngaha habaye iki nibiki Pastor ni wewe ni jewe Pastor Ijanje ni birebire Jesus Ijanje ni birebire Emma wabaye iki nubona uri mumyi kutabona Pastor sinzi uko nakubwira umutima wanjye utakabitanga ndabonye amakuba kuri iyi si ntabwo wowe Pastor urashobora kumbwira ikintu wabaye iki urashaka kumbwira ibintu wabaye iki oya nguma mpangayika ijoro n'umurava n'amahoro mfise Emma sindaguta wabaye iki Pastor sinzi aho notangurira okay urabona uhereza sava okay ndakumva ntacyo Imana irakubona sibyo ndagusabye tugende muhira sibyo nyorohereze ndagusabye tugende muhira baza kwimbwira muhira sibyo tugende Pastor uri kumwe na Pastor David sibyo wiyumva amahoro wiyumve umunezero wiyumve agakiza muri wowe sibyo uri kumwe na Pastor David amen haleluya Pastor wewe tugende yo Imana irakubona wumvise Imana irakubona wumva amahoro amen Pastor Imana irakubona Yesu iyakuremye irakubona wumvise nta na kimwe uzoba amen
meruka tugwagagije mu rushengero sibyo none ubu ko mbona wabaye impumyi ni iki cyatumye uri impumyi iki cyatumye utabona mu numwanya sindabitahura bravo numva afise umubabaro muri jewe bravo Pastor, inyuma yo kwirukana mu rushengero nabuye n'ibigeragezo bikomeye gose kandi intandaro ya byose n'umuryango wanjye. Iki umuryango uko byagenze nuko sheri urazi ikintu kimwe kiba kinyohera iyo nibutse igenda ariko nza kurondera iwanyu ikintu kinyohera ni kimwe nuko nakuzanye ku irengwa ni kuvuga ngo mutama wawe nimba ari abantu nkunda ari mu bantu ba mbere nkunda ku irengwa kweli akama imodoka nini nk'iyi ariko sinibaze ko papa yarameze nk'abari basi yaramu nzoga sizi hamwe tuyumvira none uyu mugabo ari mu biki ku buryo bwaho twese byadutangaje nibaje ko twashobora kurara tudafunguye kubera inzoga akinywera akayoga ntibintangaje erega kujya gukunda inzoga kuyiwe niko kwatumye ndakuronka bitangoye hama by the way sheri tumaranye igihe kitari gito kutari umwana tutambyarira tuzabyara ubuzima bw'ubu cyo kumushyira mu bana nawe ngira ngo urabibona yego ndabibona ariko ifu ko ndonka akabebe akana akantu tuyaga akantu kamvugisha mbe uwo tworonka umwana ahantu hari musaza wawe ameze gutya uyu mwene wanjye ameze gutya umva nico kibazo twaba tumubyariye ahantu hari gose baby ndagukunda nakupenda kwenye tumbo mama kwenye tumbo kafunwe yes kukunda mana yanjye ibi biki ibi bintu sishobora kubyihanganira na gato aka n'agasuzuguro gakomeye gose urashobora kubahuka mugata udukingirizo mu rupangu iyi ni reresi muriko murakina nimubwire yuko ari iyi sinema muriko murakina n'ibikoko ntibishobora gukora stop bizakubwira ikintu cyiza nuko kajya akantu wakabonye urakamenya uragatahura nimba rero wakamenye ukagatahura bisigura yuko uzi ikintu ugakora sawa nimba twakoze kujya dukubera isabuni zacu zari zaheze Emmanuel ni bibi ni icyaha gukoresha isabuni kajya kare kugira ukagufashe ugakoreshe ntugire ingorane uviza kubwira Steve iyi ni inzoka uyu mugore ni inzoka none kuki usindira kuri jana kugiti nukubwira no mvukana ikindi nacho bakuze bwana wa boku urakuze urondera bikore wishinga mwe tugane azokubera umugore imigani 29 umurongo wa 23 ivuga iti ubwibone bw'umuntu muzomusubiza hasi ariko ufite umukirekire bugufi azoronga icyubahiro ndakubariye wewe ufite ubumbara iyi ni inzoka yarakuriye ufite ubumbara woyitera amabuye inzoka woyitera amabuye zoyitera amabuye yamwe Dawidi yatera Goliyati mabuye ndakubwira ikintu kimwe uwo muntu ariko aguhenda akakubesha inzoka ya mbere muri kumwe inzoka ya mbere urya mpasere wanyu mwirikwamo amafaranga wewe ukenye wewe please uraduke muri nacho ufite amaso ariko n'ubuntu ndabikubariye ndakoza kubatekereza ndavuga hari igihe nanjye mwana nibaza bikanyobera kameze ukuntu sindi siri udupantaro umeze katiye reka na n'uyu ajya kudukura muri muzi ibyo twarimwo ariko by the way seri ndagukunda
Kundanira di. Nakupenda kwenye tumbo mama. Ndabona umujyakanye ukuntu yabaye neza kwe. Ahantu uya naguze ubya hameze neza cyane. Ingo igure no gahaye inyuma. Amateke yarakunze kayenda. Turahara no mwamateke turakura ko binye bigombo gombe biriya byose by'ibintu bye. Ahantu mateke ngo naga. Ya tayari ko cyana kikara. Ya neza kira kunyunya. Haro ubwatu yaharura no mateke amere neza nisa. Nabona ko yakunze no gukunda. Yora. Magana byatuje byateye.